Херлі Чутай районинче шкулсене хышан шенетме балырдашы тада шамрак специалистене яла мәнле елертершін. Шагын берге вырынды влашсен вереню министрне Алла Салаевана вол районда эшлі жүревбе пулнамай галазагыдар тіреш. Елана кене хергебе министр вареню учреждениесенче столовой зенешне земле хуерче. Херлі Чуда шкулинче абат пожермели блога пөлдерженетне. Анжақта хожы бірі ыры ұлшынызене тузалмень. А шамышне тебір жүхне абат пағалы хедевіштермеш. Абат сиве булным. Етада подливы зем булманы кемш блюда зем вали час-часақ пулать. Тен везен меню рапурда бұл. Тен шитмеш бұл. Анжақта школда ұлтшырытла ажа булны бұл. Подливы пурны валиде шитмелі марыне пілдермес бұл дезе шутладып. Темле болзанда абат пурнеде шитмелі. Он пағалығы пурынжынде пірех болмала дезе шутладып. Ажазем шитчер, выжанларчер. Столовая жепе ашамыжы тақшанақ кымалзыреккен. Пөлдергунда прокуратура дұржагансен болна. Ерге хуралшызем де ажазіне пөчік порцизем паныне тада подлива пурин валиде шитменіне балыртна. Шабақта столовын жешлегенсен самахибе, віренегенсене яланақ віре абатпа девіштерме дұржашчығында. Ершінде бірін севе абат пулмады бұлар емеш, плиттажінде ожынзады дылар емеш, плиттажінде вірезе дырат, шабат пішсе дырат, уже ажазым шиме келеші, құшығы тұрағы зевензігі бұлар әді Шагыды вадатса барас телевбе Алла Салаева вырынды влашсене шкула систермезір келмесінче. Районда үтті енбеде хастардарақ ішлемелі. Шкул зенче пөдембе шырвадыршичі педагог тұрыжать. Иртне шыл зенче вреню учреждениесене тавады шамрак специалист шеш келіне. Вырынды влашсем земство учителя патшалық программине жанаща. Он бакелі жүлен Херлі Чудайра шамрак врендегензем вали, нумай хутлы шурт хабартмады дынна. Районда пуре тұғыр шкул, пөлдірі кешне депреншенетне. Куенбе кажал малала левля. Он зарбушне этого вижу школда бер чөдзем пластик оштарна шамбеге шурттыры зене шнетне. Вижу школа пачахта дегенмен халлеге. Паян чку кончен бирен пер школ болнавал худанушкан школе, но кажал бире правительство шак школа тепрен шнетме вондохремленокша уйзабана и ернеге алла бирен пульче млегасха шак тендер депренде паягон шак школада ишем уже птапранна. Ажазем физкультура спорт по заниматься дома булдар дрезе шак благоустройство туна вахатрах шак физкультура площадки зе хадалезе майлазах варашину хальки требования зембе. Шидец вижу шулда районды кашни школын сын сабатни улыштарашын. Шагын бачы шырлахашын мар. Пур вреню учреждениенче точка роста центрзе мушмалла. Самах майты вады шкулда ядарлы гласем худа кайныда. Ачазем онда хызем білевне терлеген бе дупташы. Осла техника сталашы вижеды принтерба тада квадрокоптерба узы гурмағыны ғашы. Чавашен Галарамбали, Вероника Павлова, Игорь Ульянов.